mama, kuanzia leo tumekuachisha kazi na kwenye hii nyumba uhame, na hatuna mjadala na wewe. Unasikia? Jaribu, 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 ninachoma kama moto. Jaribu, 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 ninachoma kama moto. Nikikukuta, 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 hakika utajuta. Nikikukuta, 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 hakika utajuta. Ninajua mapito mengi umepitia mama yangu, ninajua mapito mengi umepitia baba yangu. Wakati mwingine unahisi kama dunia haipo, wakati mwingine unahisi kama Mungu yuko mbali nawe. Vumilia ili jaribu ni lako mama yangu, vumilia ili jaribu ni lako kaka yangu. Jaribu, 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 ninachoma kama moto. Jaribu, 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 ninachoma kama moto. Nikikukuta, 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 hakika utajuta. Nikikukuta, 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 hakika utajuta. Mimi niende wapi jamani na watoto hawa? Kwa nini Mungu umeniacha? Angalia familia hii Mungu, nisaidie. Watoto wako nao wanahangaika, wewe mwenyewe unakodi wenye nyumba, naye amekutimua, anataka kodi yake. Sasa unajuta, unalia. Sasa unajuta, unalia. Unaona kana kwamba wanadamu wamekuacha. Muombe Mungu, yuko nawe. Muombe Mungu akusaidie. Jaribu, 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 ninachoma kama moto. Jaribu, 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 ninachoma kama moto. Nikikukuta, 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 hakika utajuta. Nikikukuta, 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 hakika utajuta. Ayubu, tumishi wa Mungu, alikutana na mazito moyoni mwake,
jaribu linachoma kama moto. Usilie kaka, jaribu dada yangu, jaribu linachoma kama moto. watakushikia nikikukuta piga moyo kote, hakika utajuta. Nikikukuta hakika utajuta. jaribu lako, jaribu lako, linachoma kama moto. Jaribu usilie kaka, linachoma kama moto.